Anguvusele futhi mlalele egameni layo inkosi lenemandla lephilako, inkosi lenemandla lebusako, inkosi lenemandla lebuyako masinyane. Siyambonga uNkulunkulu ngekuphinze asiphe lelithuba namhla elangeni lethu lesi5 solo setafuleni sidla sinkwa lesishisako. Lelithi livule inkosi David wafika wangena ahamba nalamadoda abeka ahamba nawo badla sinkwa egameni lika Jesu Kristu, my God and my Father. Siyachubeka ke mlaleli nekuva uNkulunkulu asiholela emithombeni, the sources of grace, emithombeni yemusa egameni lika Jesu. Musa lesudzinga kangaka, lesudzinga kwenza ngisho imali. Umuntu lone musa ngcono kakhulu kunalone imali, ngoba ngilo musa loletha imali. Shothi nje nangabe kwathi into letimbili embika kuthiwa khetha umusa noma ukhethe imali, ufuna ukhethe umusa ngoba ngilo musa lo tawudonsa ini imali. Umusa ufanana nemagnet ledonsa into empilweni yakho. Glory to the name of the Lord Jesus. Ulanza abantu khashane egameni lika Jesu bete kuwe. Lo Musa bosoti kwa Solomon, lethi live lakhe kwasuka umfati waseshiba le khashane wathi ngivile ngawe. Bekeve ngalo Musa lo awukhona kule nkosi. So umlaleli into lo itsingako ngilo Musa. Kusike lo Musa lona lo wekusinziswa it's fine so nawo ngoba lo wamahala. Kodwa kunalo munye umusa lokufanele ukuthi ifushele kuwo egameni lika Jesu. So siyachubeka nekusho ukuthi lo Musa lona utholakala kanjani kuphi na kuphi. Sikhomba nje le mithombo sethi iBhayibheli na Isaac wayigubha le mithombo. Minenge le mithombo yeMusa awusiwo muni. Namhlanje nasitawu khuluma lo munye umthombo weMusa. Ngicela sifunze live lenkosi encwadini yaSamuel yokuqala chapter number 23 verse 16 na 18. Ndafunza nje amavesi abe mathathu. 16 uthi Jonathan umsa waSawula wesuka lapho waya eHoresh kuDavide kuyawuqinisa isandla sakhe kuNkulunkulu. Wafike wakhuluma kuye wathi ungesabi ngoba isandla sababe Sawula singeke sifinyelele kuwe. Wena utawuba inkosi kaIsrayeli, mina nje ngitawuba wesibili kuwe. Ngisho nababe Sawula uyakwathi lokho. Verse 18. Bobabili base benta sivumelwane embe kwaSimakade. Jonathan wase uyanqanzeka ubuyela ekhaya kubo. Glory to the name of the Lord. Namhla ngifuna ukukhuluma ngemusa loqhamuka enhlanganyelweni, grace from association.
umusa loqhamuke kubantu lohlanganyela nabo noma abantu lobasonzeta empilweni yakho. Mlalele, lokho ngeke sakuphika. Kunemusa longe uthandazele, kunemusa longe uzilele. Utawuqhamuka nje ngekuthi usonzeta abani eceleni kwakho. Ngiko nje singakusho ngesibinzi ukuthi akusiwo wonke umuntu lo deserve nje kuba seceleni kwakho. Lo munye nje noma ngani yakholwa nobabili noma yakholwa no10, but nje kunema relationship noma kunema association noma ngakubita futhi ngekuthi kithi nje thine bafundisi kune networking. Yebo singaba dinge ukuNkulunkulu, but nje akusibo bonke abantu longakhona ukuthi uhambe nabo bese uthola umusa. Labanye abantu na uhamba nabo noma ukholwa uyokhanza ukuthi esikhundleni sokuthi uthola umusa badla lokho lokukhona la kuwe. Bonke bayakholwa nisinzisiwe kodwa anikhoni lokundiza ndzawonye. So kunemusa nje lo uthola ngekuthi le networking noma utungeletwe bobani la kukholweni. Lokhu kusebenza noma ngangisho emabhizinisini, akusiwo wonke somabhizinisi lo lunga kubaseqeleni kwakho. So even today liBhayibheli lisifundisa ngaJonathan na David. Lithi Jonathan asabonile ukuthi kunento leDavid. Glory to the name of the Lord. Live lenkosi lithi waseke uya kuDavide kokwakha sivumelwane. Ngayamagama bekathi asihambe ndzawonye, let's form a network, asiphilelane. Ake ngisho umlaleli ekhaya, letinye tintfo athi ugcina kancane umthandazi, tidzinga nje ukuthi kube nemuntu lo right la celeni kwakho. Lo muntu lo right avele nje ende letintfo tibe lula. Hayibongwe inkosi yasezulwini. So uyayidzinga le grace lekutholakala ngekuthi uyamane nebantu, lesikubita ngelanguage yasemasontweni ngekuthi i-impartation. I-impartation ngilokuthi ube nemuntu ngekuthi niphila ndzawonye, nispenda sikhathi ndzawonye, ugcine sotheleleka. Impartation kutheleleka. And i-impartation awuyiqeli. I-impartation itholakala ngekuthi umaintain lokuthi kungabi ne distance emkhathini, kube bethe esikhala, uba imparted ngaleyo ndlela. Umpostoli Paul wayikhuluma lendzaba nasifunza live lenkosi talifunza mlaleli kuba seRoma 1 verse 11. Uthi ngiyafisa ukuba ngifike lapho kini ukuze ukuthi ngidawukunthelela nakuloku kimi. Ake ngisifunze njengeSiswati ngidawu khona ukuthi ngikutshele uthi maye ngiyafisa kunibona khona ngite uqedulelana. Bengifuna lelo gama lelo lesingisi that I may impart. Leswathi singidawu uqedulelana nani sipho sami, sipho sakomoya kuze nitawuqina. Lalela lokusho ukuthi uthi umpostoli Paul la ngiyafisa kunibona le association yethu ibebeti distance. Ngiyafisa kubadudane. Uyeva mosimlale ukuthi tinto titholakala njani letinye tinto. Tithola ukuthi ubedudane nemuntu kutotheleleka. Le grace yekwendeka kwetinto. Uyathi kunalabanye lesathi ukuthi hawubani nje bekangumuntu tinto tingende but unele nje kuyamana nabani. Tinto takhe taqala tahlahlamba. Atihlahlambi ngemthandazo wakho, but unamathelene nemuntu lo negrace usonzele ku. So Jonathan wabona ukuthi lo muntu lona logijimiswa ngiSawula kusasa inkosi yaka Israel, wathi anginamathele angakhe inetwork nalo muntu lona egameni lika Jesu. Ayibongwe inkosi yasezulwini. Live lenkosi nawuqhubeka sifunza nawuya nje kulo 2 Samuel. So kufunza chapter 9. Lithi iBhayibheli waye wabuta David enyelanga sekafile nalo Jonathan. Lithi usakhona yini umuntu lengamendela umusa endlini kaSawula ngenxa ya Jonathan. Lokusho ukuthi le statement leso singaphindze sisifunze sithi usakhona yini umuntu longathola igrace ngenxa ya Jonathan. Lokusho kune grace letholakala ngenxa ye association, ngenxa ye networking. Nawu ingceku njoba sikhuluma lana ethi ngeke khona tiyalalela kukhona lenye igrace loyitholako akufuneki uze uyohlala entsabeni mfundisi kuthi ngeke ukuthi ube ne network associated netingceke uNkulunkulu kukodwa lokuthi ube na spiritual father. Angeke nje uthi uyinceku ude nje spiritual father uthi covering ngalamanye amagama uhamba nje uhambaze na uyinceku. Uyayidzinga i-networking lehamba ize ifike ekutheni ube na spiritual father lo ngiyena ayi covering yakho, ngoba kuneti
into wena longe uzowukhona ukudenda nonge uthi khona ukuthi khuluma in the realms of the spirit kufuna ukuthi khulunywe ngibaba wakho enkosini ngoba lento yababa enkosini ayisiye bazalwane netingceke kufanele ibe nababe enkosini. Now lendzaba yeassociation ake ngiphindze ngiyithathe sesitawuthandaza ngiyimikise encwadzini yezenzo. Encwadzini yezenzo iBhayibheli isitshela lenye indzaba lemnanzi. Encwadzini yezenzo chapter number 13 lisi kwakuhlangene lapha ya baprofeti ba in association noma bahlangene kanye nebafundzisi, the teachers and the prophets. Thiwa bebahlala ndzawonye. Ngiyayinaka lendzaba leyo ukuthi bebahlala ndzawonye ngiko bebakhona kuthelelana le grace. Ngiphi le grace? Niyathi uthi baprofeti bayayidzinga igrace yebapostoli nebafundzisi. Baprofeti ngilabanye nalamuhla labagcine baletha imfundiso yemanga ngoba umprofeti lohlala yedwa kude thishela usemathubeni lamanyente ukuthi lo mprofeti aheme. Ngoba lo mprofeti uthi nakafuna ukuprofeta aprofete lokufike kuye kanangabe unebafundzisi une-association yabothishela nebapostoli uthi afuna ukuprofeta bese bapostoli baletha lelivi ku-alayina lesiprofeto. Namhlanje sinebaprofeti bemanga inqumbi labadlalako baprofetiswa yini lamanga ngilokuthi kude i-association lenebapostoli nabothishela. Uyathi prophetela umuntu into lesifike engqondweni uyayidzinga i-association itokusita ngoba wonke umuntu unanako lokubita ukuthi blind spot ngilehlango silocabanga ukuthi uyathi kana wadi wonke umuntu nje une blind spot. So baprofeti most of the time banale blind spot ukuthi bavele bakhulume into bangasayihloli nangelive. Kana une-association ukuthi ungumprofeti ube ne-association nebapostoli phela abapostoli ngilaba labajule kakhulu evini. Na ukuthi ke wena ungumprofeti uprofeti uyamdzinga umpostoli yathi kuthiwa bebahlala kahle ke lapha kuzenzo 13 wazi namalo ingcwele wakhuluma wathi hlukanisane boPaul nabha ngongcwele yakhona ukukhuluma ku-association kune grace loyidzingako awuyidzinga mthandazo udzinga ukuthi associate nalabanye nangumzalwane associate nebazalwane nangumfundisi associate nalabanye abafundisi kune grace nje yalapho kuphela longo uyithola encane. Asithandaze mwalo ingcwele ngiyakubonga nalamhlanje umuhle uthembekile mbulatindo ukhuluma usezulwini uvakala emhlabeni sikunika lidumo lonke nalamuhla sende uNkulunkulu sibone sihloniphe ema networking ma association ngoba tindo tethu letinyeng sibazalwane tindo tethu letinyeng sibafundisi tikulabani egameni lika Jesu Kristu siyakubonga baba amen. Umsisi wami